ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. ба кулли он нафароне ки дар шабакаи мо обуна шуданд ва ба кулли тамошобиноне ки алҳол моро тамошо карда худованд нигаҳбонатон бошад. аввал миннатдории хума ба ҳамаи шумо расонданӣ ҳастем ки бо дастгирии шумо аз 200 000 обуначӣ ҳам гузаштем. миннатдор ҳастем. иншоаллоҳ бо дастгириятон аз 1 миллион ҳам мегузарем. худо хоста бошад. бовар кунен, дер боз буд, комментария хабар намегирифтам. ин бачаҳаку хабар мегирифтам, медомаданд комментарияҳоро. имрӯз хостам як комментарияҳоро назар кунам. дидам ки бисёр дашномаҳо ҳам ҳастанд, аммо хурсанд шудем иншоаллоҳ. аммо комментариҳое буд ки бовар кунен қариб чанд соат моро ба гирья даровард. ҳамин комментариҳое ки шумо алҳол дида истодаем ки ин бародар қасам хӯрда истодааст. чандин комментарияҳои дига буд ки бо сабаби ту ҳамин корро тавба кардам ва дар ҳаққам дуогӯ бош. бародариҷон, шояд ки мо аз хоки пои ту паст бошем дар назди худованд. аввал шумо дар ҳаққи ман дуо кунед. ман ҳар чизе мекунам, мехоҳам ки шумо дуогӯ бошед. че сухани бад мезанед дар ҳаққам, че сухани нек мезанед, иншоаллоҳ ҳардуяш ҳам хуб аст. ҳардуяшро ҳам қабул дорам. сухани бадам мезанед, бароям савоб мебиёяд, гуноҳамро мерезонад. сухани некам ки мезанед, бароям савоб меояд. ҳар сухане ки дар ҳаққи ман мекунед, ҳар дуое ки мекунед, иншоаллоҳ ки ҳамаи малоикаҳо ҳамон дуоро дар ҳаққи шумо мекунанд. ба худо қасам, аз баъзе комментариҳои шумо ман ба гирья меоям ки ман худ кӣ ҳастам. як бандаи осии гунаҳгор ҳастам. бародароне ки моро бо дӯст медорам ба хотири аллоҳ, чунки аллоҳ худ мегӯяд ҳар бандам агар ҳамдигарро ба хотири ман дӯст дорад, рӯзи қиёмат иҷозат медиҳем ки ҳамдигарро шафоат кунанд. бовар кунед, хеле буд нола кардам. як чанд соат пеш ҳамин комментариҳоро дидам, то ҳол гирьяам бас нашуда буд. худамро доштам, иншоаллоҳ гуфтам як миннатдории хума ба ҳамон бародарое расонем ки моро дӯст медорем ба хотири аллоҳ ва аз суханҳои мо зарраҳеам ки бошад чизеро гирифта ҳастем. ва ман ҳам низ аз шумо дуо талаб мекунам. дар ҳаққам дуогӯ бошед. хоҳ дӯст бошӣ, хоҳ душман бошӣ, ин дунё ҷои душманиву бахилгариву бадбинии як каси дигар нест. иншоаллоҳ ҳамдигарро дӯст дорем ба хотири аллоҳ. дар ҳаққи ҳамдигар бо дуо бошем. иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. ва миннатдор ба ҳамун шахсиятҳое ҳаст ки дар комментария бисёр суханҳои неке задем ки моро ба гирья даровард. ҳарчанде ки суханҳои неки шуморо мон мебинам, ба ёди худо зиёдтар меафтам ки ҳамин ман кӣ ҳастам. худоё, ба сабаби ман ин бародар ин корро тарк кардааст. ман худ кӣ ҳастам? худоё, иззат аз ҷониби ту ҳаст. худ иззат медиҳӣ, худ хоҳӣ шарманда месозӣ. ҳарчи аз ҷониби худот ҳаст. худоё, агар ҷое хато кардем, маро бубахш, чунки банда бехато намешавад. чун худат гуфтаӣ ки агар бандагонам гуноҳ накунанду тавба карда ба сӯям барнагарданд, ин қавмро нест мекунам. қавмеро пайдо мекунам ки ӯ боз гуноҳ кунаду дар даргаҳи ман тавба кунад. ман инро дӯст медорам. мо гунаҳгор ҳастем. худоё, моро бубахш ва ба даргоҳат қабул бикун. худоё, муҳоҷирони дураи ватанро нигаҳбон бош. душманонашонро хор бигардон, пеши корашонро кушода бигардон. бо сари баланд, бо дасти пур ба назди фарзанд, зан, падар модарашон барбигардон. бародаре дар ватсап
یک برادر در ایما و ما گالس روان کرد. گفت برادر امید جان، هرچنده که در زیدت سخنهای ناجا میزنند و الله قسم میگه همو خیبامون تو را دوست میداریم، هرچنده که تو را سیاه میکنند باز ما تو را دوست میداریم. چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که دعوت میکرد او را سنگسار میکردن، دشنا میدادن، همو قدر دوستانش زیاد میشد و سویش میآمدند. اگر که میلیون ها در زید از سخنها شود باز ما تو را دوست میداریم، بدون که در برات همیشه هستیم و دعاگو هستیم در حقت. و شما مینداری خودم بیان کردنی هستم. الله مهربان روز قیامت ما و شما را در جنت الفردوس یک جا همچون برادری اسلامی یک جا بگرداند. شاید که همین برادری که مرا دوست می‌دارد به خاطر الله، روز قیامت وقتی که طرف جنت می رود ما را می بیند که طرف دوزخ می رویم، می گوید که خدایا این برادری من است، من این را دوست می دارم به خاطر خدا. از این برادر من یک سخن شنیده هستم، ما را شفاعت کن. خداوند اجازت می‌دهد به خاطر الله هم دیگر را دوست داریم، شفاعت هم دیگر را کرده میتوانیم. من هم نیز هر یک کسی که ما را دوست می‌دارد و دوست نمی‌دارد دوستتان می‌داریم. آدمایی که ما را دشنام می‌تین شما را هم دوست می‌داریم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنام دادند بعداً دوست شدند. حضرت عمر رضی الله عنه و کشتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفته بود، دشمن اسلام بود، نزد رسول الله رفت، ایمان آورد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ایمان آورد که برای کشتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفته بود. من باوری دارم که همه آدمایی که مرا دشنام میدهند یا یک برادر دیگر را دشنام میدهند، روزی می شود که همه برادری من می شود انشاءالله. هر چیزی که گویم بازم در سخن حق هستیم انشاءالله. همیشه با شما هستیم، فقط در حقمان دعاگو باشیم. میندار هستیم از همتون. خداوند یار و مددگارتون باشد. دعا را در حق ما فراموش نکنید.